بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكفوا توسنا سلام جهانيو garhole ma da Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arnike umrimle na maisha mema na bahatini nji. Mwenyezi Mungu araponesha shema adui na mahasidi. Mwenyezi Mungu ajalie haina rahimilia hashari. Mwenyezi Mungu mkosize shoka mwabente warahimilia ha khairi. Mwenyezi Mungu wazidi khairi bao insha Allah Ta'ala biidhnillahil karim. Watukufu sandari fanye mbabi mna muraja mtiti ulawana nezembwana ya kisiasa rjunda harmonia ntsima katianu banaika o zandisa rangu 2018 ikao makati yayo wandalo kinyume na ezi wa juhamu wadangani habari babadili wa sharia sha kamra danza angalie hoya ishele doka wowo wadiwaza ukawala wowo wakawa badili sharia halafu kwa jahili wa ukaya humbadili sharia harumati lati dhambi tuka ulonti sha ukweli sidoka badili wa sharia ukweli doka ya ngo maaswafe ya hanzaezi ngo na nyora za hanzaezi abange wowo wa danganyi haki za msinadi wa jibali ya haruman rabo na unafiki na lafule wa inunga wandu wa shanga yao wa danganyi hao au kaya ikawandu wa balia waremani juwa na baridi hata hautuanza wa TNT ya msajaja kwa jashinda abasa inu wakaosha ka strategy yenye ndo jina na rafanyela strategy sambi ya kaufanya wakatakadatu Muhammad Bakari ya udorenga mapichanda abona zandabo sambaza mbanzwani ngabo jao walangwa ula wao walangwa atinzwao wala wafuma hata yakaujatu Muhammad izo nizo wafikiri ukari mwadoka ushinda wanjie watambaze zijaribu zonti za hiyonti watanza ile yuko na wele wanafira hao shahina mndu mwanzaqili ndio faiza zanalizahe haya ya dunge wanzo dunge watukufu ukomorie na dio wenji odwa zaraka sha ikale wainua na nyasi rangwe makatala hata leo ngwasongo to azali he hanywa na madati andabo leo ilo kana strategy ndo jina rinjele jeshi mahudu warunje matabibu mahudu yani ritemsaja harumenti shawandu wafanye ngozila wandu Kongo yani wandu bako tabia zao za kitarahafu zijulao kono ala kulli hal nabanu watukufu kama zamangalie zaudemzishi yao zero hao faharia zambao wamaila telefoni walamba minanya hao ambao nunasuka antake tranquila ishie nungisho ze kupe kole ani nungisho ze montage ngono mahala hasote mnamba amazuna jina ani shezo ishosisha natibano kanjajan hani mndu yakaza zandabo asaji hania yonge joka hitima zaiti mu ya kume iremo fahari ino ananya yatsinza natibano shado jaremba kumurika nakema pruita hakaya wananyasi wanu warasisi bonti haure na mare ngwa ulaya ngwa songo twezibiza hao ne mipango andabo shasiri lohunu maswani ngari jwa ukaya amrudin labe banu wallahi alazim wallahi alazim
ikona nyasi mlo Ulaya mjoshinda mlitambaze mliwanisa maswani hunu kamna ushinda mlitebalbala mlitambaze harmi maswako muri hatwinu kamna ushinda mkawenja harmaze plus republiki jinda waba sapi ondwa mtawani waile waka ngani harma ndago akamkana taratibu kwa mfanyise mitango mnangeze malimle mfanse triko mnangeze malim mhuze mnangeze malim yani mkaujifanya mitango ya uzinyi wa Komoro lo Faransa mnangeze malim tabani basi wando hanyo mtawani wote pia abasa mbeza nukto za baki yabo ni mdurongo na mnangeze maliza hanyu mrini kerso monzani na mjersa Komoro na mje baba Komoro na tasna ngare mindawni bana wenjo kadanya waja Komori banu waja fanyeza wabe hawapashi waja zao waja ngwazo kwamba daula hakiho no waja Komori banu waja Komori banu banemba nangiyo hunu Komori na mje banga sibanu ngari mindawni ngajo fanyeza debara sinanye ikade baza siasa arofanya murema ngar jodi biya akene nsatu sinanye sha na mreti paniki za ndabwe na unafiki wondo wandu wana Abdul Hassan yarenga mikro zinja jikaziza yamba harafanya kudeta babu wandu wale Faransa wajinga waka Faransa kama hawa ko zingo sasiza Abdul rongoa ani basina tama klintiti wajuzi sebanu inaifanya nkendo wahimera basongo mde balida basabdala lidaban malabanda nyi muhadalwawo imana banda ni muhadalwawo mtojua namna ufanya siasa mtojua sha haina taratibu na ndimsajaja balanga mwanzao wenzi babani hanyu walo wonze banu inokati muzamba inokati muzamba kwezi haino kati mumwambia ni banu kanga mronvu za bure banu lijomu banyinyi ngama zawa za laro mtiendo ndo mndu mlona ayemo lazima jarenge yazale badala ndo aba satamba warumenzi atwino ima opozangu wa zambao ngabo mzima sita mvumbu alezina mana mndu sada mumshabashi anabakabanu ngarsongode yazali numlapiza shabana tasisi kartuona ye banda azali ngomdo opposant parmi les opposants who went in wakazoezi tokaro dikoja rumentinu anambiazo ngasina 4 jours ba khani pasabala Abdul Hamid tihimi tinjam nasibu ya kabara tikawula mahindu horo hatim persogarin ngar hadisu wala mabangar songo hamba shaukweli karti kabati sisi namunga sima opoza kartine mndo wa ushinda badili azali wallahi la'azim kuna mbeni ndaba halafu unajua hafilisa azalina la azalingu bakibanu kaya mndu tola wa hamare mndu kaatse mare hatu ngukonti tukabonga tikana ni ki clear ni dasinani wananyasi yetsini hatu dasinani ikai pasa zalia juhe mama duyare je azalingu bak ikai pasa zalia juhe sambia je azalingu bak ikai pasa akamsuna mbia mazina nyumeni wandu pia ngarwaju wao warumensi wa dhulum wata wenzao halafu leo yinu kabala ngamdi shangazao mimi ngamdu kamtu nshangaza mimi najushangaza ni fahari mimi na mwangalie wandu abakaramwezerezo mwangalie wandu hindi wandu abakaramwezerezo ari maopoza wala abasai wandu hindi lafu mjemda filise haribada ila strategia nyumeni mwanjao le jeshi walidanganye mwanjao hula atemsajaja aye banedo shatakfini msahinjia kaya hasa hainika ani hasomu hitima shamu amini tireka bayete bake jaisa bala wanduwala ngwajo ujulo na M10 za saranso lambuha
wandwala ngwajo ujulwa yontunjia hata shamwambia ni mabani hatu mlo kinyume nasi mfanyo siasa na mjarengeze deba mrambie wandu wa mwani yao hizo wafanya rumenti ino rimwambia nizo rifanya au borlo banu basi yonde siasa chatizibina utovadabu na ujewiri haina mra turenga shedwa shahe hajashi pare wandu banu dono fahara turenga zidwa zahe azbalia hajamtola pizandu banu wala embabio ndio course karomba nafasi na mje benti niyo hanyu niyo hatu da sinanyi ndo kana baraka na mje mbeze fikra za hanyu na mbeza hatu shoka mkensi manga ikangamo keringa mkonsi manga mriwanise bainga mbakiho na mje hunu rishindane ndetse kalizi mwanamme kadamba wanduna wende mramba mdutene hajama na mje banga mihunu bofaha fanya undume ulibebie uje banu uje paro bakame na mje mnangariye shana mjuherende na manjuhemwede zoka wote undume na mjuherende nzo mdoka na baraka nzo juhauje bama hafidhu haja fanya zambe hapa shanzai ambasadori haja fanya zambe hapa shanzai hajimbe swalihi haja fanya zambe hapa shanzai waja wenjo mahaunu rakawao na wakauridea wakafaransa abo wamba haina kawaja banu ngo joronisa reja weja banu dunga jo badili weja banu waja warda bashaja zao yabo kamnauri shangaza hamare ndokara baraka hakamja hunu ngamriba uso kamtusubuturu shangaza kamturi shangaza kamja hunu kamnauri shangaza kanyi faransa ndokara baraka banu ngasinesha tsonga makansi honor kansi hunu amna jena wendo echa mhatsini ho shatsonga makansi sho swasanga shiniso nora magarba kormenti hatu jo kansi horfani haziho nora magar kontu banu abkamna uri shangaza nitswanwa hu hana sibarga monshu faransa nitswa tajiri hanya sibarga monshu faransa hata kamjar kaza ndongo shamtwana rebala bumlo faransa bonyan nunko jena manya nyabanu ngarkoda sana ban hato mijini uko atautorongo kalima tengono kwa subuti hata marongo mtsango mjo kwa sanga hata jopa shanja faransa haribala sanga wa maesperi ngojwe dunia yote pia uno kamrati ngapchanga zaomba mshanga zaomba shamwani banisho mjikaza unisho masonga makanti faranta shwandu wenshi wandu wenju ngo unisho nwamba garubaki uko mori abange nywana nyasi mfanye mwanzo mfanye siasa na mjebe siasa ngyo hunu zevota jorela hunu na mjipange dirshindane 2029 na mtita tayo hata mshindwa tena mfanye madamano na mjipange na ngaba sainu na mjipange bayinu ntini atla sinani izor hara yao kamna ukai homri dikte kamna ukai homri shangaze bo fahari bo bolto tijimze wando bi kamna uri shangaze wanaume na mje fanya siasa na mje yojoja hunwa siasa kunjofanya siasa yojoja anza teba yangu jorengo habaya nde heli hilo wati washangaza yotina bkaza lindo rais bahi haina rais ajukawanu kajibu lewa kemsajaja kabati abangani bana ustarabu bamdunge faransa haimiar mama madari mahungu di filme ya mezu anzao yotozibuya na mfanyizo bani hanyo lobonzo fanya ondokra baraka mabani hanyo walo bonze wa heza ntizino Afrika walo Faransa abo wadamwe ntizaula ani ekamdo endar mwe ntizao mdoneza ala mazao kaila supermarché ya wando ulaya ila pare ila itano wando ulaya shaizur fanya bantu juu ngarfanya la sinani gono
izorfanyo banti juu ngamtsangao ngartsangao kabati mji wa heko morino wajeni walo manga wajabanu wafanya ondongoza hao chewe sanako wakuloko mwari watanga ya boy yishistu mgoru shangata zokari ngamtsangao kosikara sangao batu kamra bamda zahimba hindu hali yo fera hemti wabe namnoto namtsebo da nyumba hindu ya fera hanyu no namrensi imadharau ya hanyu tukarika mnunge manga yakuba hujua mezonza wajibe nafasi ya rapio silo hunu mti wandu za nyumba hindu ya fera hanyu yo duvar ya hanyu ho nduba mtazamra mabam nyumba hindu yo duvar ya mtu na msifanye kandabi msifanye shia mrajaba najua shia nyumba habana pesa jalo la hayanda hadia deyensi harbala saida nongo bafanyana hajaba na jawa nyumba yahe harbala hawashie daula no au hashiri abonge njakandan kemle sha sandana meluka mgala wajula ko sahindu na mdimtunge ndabo zinwa jimambe kamna shina manisele jeshi dayoro mnide hata mdiale jeshi mdema tabibu mdema fundi mdema ulama harabo nyandu ngamanzo maudhir mekanias ngamanzo mekanias mrideye simaraiya balobanti juu ndema dhamana ihondi ho wa umanzore je wakajana watona afanya mimi yone mbwana hangu nanyi tina uja ukubali nyisha ndabu ebanga kama mtu azali ndo biaje ya mnulo Faransa na je hunu aje to azali chekazali mndivule mamatu ritu azali ngana sambi mwenye baraka uambwa minyanya ndo kana baraka uambwa mnyanya abange ngamrinde je hamba abirome kamna urishangaza hamare na mhema ambe hata ndukanda mwana siono juzi bana mshina baro hada hensi apashia la ufanya zihiro bono no iza jirabo hindi hamabala ila ibu ani dua za binadamu dua za Mwenyezi Mungu wanataka vanenza tsonti pia ndio mduka mnono mduka mwade mduka na muwa mruhufa mnungu jo fomba na mtaza mnungu za bahari danzi halili mnungu fahamu hafama hamili makuna mitano mamungu mrandarma ebanuka kaitoka maudu bafumdo problem la wet yuko fando Ojuko fando shando ujinga mwinji no ulaba mwinji no ulevi mwinji no halafari bana aboyo henguba premier damu akamade ala ufanya ala ujitunda yesi siwa na heborto no noransi mnuguji halaka walange mnono wala katsi mnono ngono mruhaju habala hata video kabala ngondor manogo ndare monzani hafariki kujizem mdata hatu halafara hamabala ila ibu sha yo ibu ya huwa sojua Mungu bano umma mtume umri wa hao mahamungu mirandar na miraru gabo fanya minji sha onurenge referensi ya hekairo hezumbe ho ummaula ngono bahimano umma wa hatu hekairo hezumbe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mahayahe 63 ans e kamdo hawa suri 50 wakati afamoto
ikawa suni mongo mirandaru kanya famoto ko juze kamda shilia ema hayo wono to kuyabo ngo sonari bala ila siasa wa shaka Idris Ngamade wa remo mabora Idris Ngamade wakawanga biwara wa jana za ihomba zalia yafe wandwa wahafa wajabanda wazi hawanga wanga raona jawa dorozi danaza wadurunga maandamano yao wajama kesini pia no wakaomba kaza yafe watende azaninge na muo tokbanu inongohe mauti amumikone mbawasio yongenziye le dabala fara do marefundi kal mautu bab ufaula mmango nawo sonsi penga jo hubira sonsi penga jo hufa kullu nafsin dha'iqatul maut haina nafsi ngejo lawa nafsi za wanadamu nafsi za majini nafsi za zinyama pia ngajo lawa halafu mabala ile problemu ba premerta munge made hakamade wanu ufundi wao wasomyanda enyo akili haungionda ndio bia haja tukapro kamade na banu wade timwanyanya hufa banu mdukana mahamongo mengo mfukare mna mwana za rescue hafa mranti ndukana mahamengo mfukare bafoma hakumena mitano izo pia ngamzo nao chaka jamikani ibra na Mwenyezi Mungu harambia kaya ngurila uzozo ngozila ali rinjaqili rinjemisomo nungure mokoti barga monda mulumade wala mokoti baba fumdu wala ujiga mwinjina ulaba yote siasa yote siasa Mwenyezi Mungu harambia kangujora la uza hamba haumbu hufa na ukanamu la uze alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum la uze endo byo ujofanya zema halafu ninga mwisho mnunga mmadeka mukasamba alhamdulillah mimi bonlom nono kama nunga so nono bo rishamdu hafuka sama amuna mde hemuna tika siribandi baki shamnungu tso baba fumdu mnate he baba koza mdu mnate he barba fanya sita mnataka tujue musa hudukorudia nao yote siasa na ukana baraka wango ujinga kamtimizi ha message na isha juzi hajimbe swali hafanya message njema ni rehemu yahusu enamna rirongwa wan shami do ngoba kas mimi muja tijibu mdwaride yaban miuja tijibu mdwanide yaban homdaride yaban kuja mjaparu ni shia na jabanu na lapisa mdu basi bahari amwanzo no boja mdu banu hamba halapiza tatimjibu shabu manama hajimba swalihi mzee watu kabla ukaulirongoze sisi lishangirao ya ezi na mjirongoze na nyinyi wala talumuni walumu anfusakum kabla ujabaka sidi ya mdu mzaze sidi ya mdu mbaba njastahi mdu ambiye mzaze uo ni mbaba uo wajistahi ranzi ikako jajistahi karna wastahi ile dina la mdu mbaba la mdu mzaze uo mwendo izu akhlaq lobumba kayamdu abanga mdu mzaze katujistahi hajimba ezi ya ukaili ututahiri mstahi beka mnunge mdu mzaze uo mlezi kamna wa mdu mbaba uo mlezi vanumisipunguza moshele tango siku nazaliwa tango siku na rango mwezi wa Desemba 2023 tipunguza de gaza hanguna kanzo Facebook bano
nezibwina kanzo bano kamtoshile mwana wanda wallahi alazim ngamona katib atatibunguzana mna urongo wa tibunguzana mna urongo wa hautostehe mwana hangu ikamrende hata mnujamba mze military katana jistehi shakanzo himiarongo kifahari ya rongo tofadabu ngarde humjibu hautofadabu abunge achimbe swali rongo ze ekipu ya Horanzi basi sisi humjibune kamride ya simjibune kamride ya amunge mimi ngamsalue e diskuru ifanya juzi ya husue namna rongo wao ezibuiza mwamba ungarambao urongo wa kibinadamu hurongo wao mashallah shatinau na mjirongo zeranzi basi sisi si ujibu hizo mwambao ikawisha bolto jamaa unaja ngwa take wandu wachafu na bunga yeye ngujo kako mchafu ya mtendea ngarujene mwisheleze uchafu wahe ikale ufahari hajabu rendongo arende zinyama arende na singaru juwawe tabia zahe na akhlaq zahe rangu Komori hata Egypti ngarujene wanu mwisheleze gono ngarujene wanu mwisheleze Shekarna ujo humbani nafasi mnambe uzo manzao mwelapiza manzao nardase wala mrumbaba ujiste yabonge yakandan kemle shado mwambiani hambabi nona nyasir shina nao siasa mlebonze na mjebise sango moroni ndesize ndabo mweka humela pizza mfaranta na bunga yondo humakansi ono mweka ho mbari ngamando na mjeri badilenti bana baba nutizamba bana ka isha songa makansi ho no nafasi mnono wa mkonsi ho ngabo nusulo ni ora jojo kansi karanzao no namba kartu kansi wenji wakaihu wasomyaihu watimizo jazao nyinyi mtawa mkenzi yabo yende shwe hanyu kama zamri wani sehuna mjeri mke hunu mwaneza nkode shamtikaihu mdo zwa zensuli hari Komorinje mro ezi hanyu zehenda yabo nge hata mpaka ndabo gardoro ngesha bashino ridishukuri wa Komori akaya Komori ngoma kosian uwenjwa ha Komori ngodi mwe daula imana balu amani raisi azali zabehno kata wa Komori wa wele wao zijiriu na wa Komori wa shelewa zabira na wa Komori wa unaweza fanyiwa wabaha lazima kartia 100% shensi nurila hule ujaban na rense maraisi walawa na toni sasa alirje sambirje kilurje rejeba sayinu ezezizo pia ngarda shelewa matoni hatu ngarda juwao yabukom nujur hadale o ngojo shewan roka bati mwenje nroba kawo mwenje ngore ngwao wakati basuka mwenje wori wono hakaya wandoka ufanya mashughuli ya hii jana ni bakaba ya baya zero la mwenje mnamba mwenje ngore ngwao shahunu ngabo mwenje ngore ngwao wanu ni mraja hunu 2009 huja hata 2016 uko kana uhadalo kaja rangwa za reje 2016 jaman wani hoko tipare ngabo mahala uto pare shaba ngaba 12 zinji wananyasi rienshiu siwandua maha membanku ratambi hata leura onartino pare na mratitilwa uhadimani henda fumbuni kamna wahadaya moroni mitsamihuli
moroni fumbuni ani yabode masono tipe de pardon silo zokol ngam hadara za tutilwa hamonge lazima quartier à 100%. Holi honde zezi za virabanu bado akomora songo tranche ukakeraza dirahne zezi hizo hata garjuzi sao ebe kaza ali haransezi inu yojo kanyo mudwe shinda akabiri mitani minjibanu haina gato mtani wa vina sama muna Mwenyezi Mungu na ani sito shukura Mwenyezi Mungu wajali yarni kamdu shindo hawa ruonele bala he corona izen sin kuza kaudishinda haina kamade hanga hajangalia hunu hena persona wa daula hanga lone daula wanamba alhamdulillah ruoneza jira mwele bala keneti istabuza hunantinu sha alhamdulillah wa raisa zalingu kingiyo za tabunziro raha kartine nafasi jezenti do gonje ga dokuja shaya ngar kompareo wabira na zali raha kartsona mro humbadili ujuka uhanyongana heye shara hakartsona mlo naye wa ubadili raisa zali hata mpaka ndabo wa ma ala rasul illa albalagh wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khair.